You must experience the presence of God. I don't know why. And if I pass it, but you will have the presence of God wherever you go. Amen. Ya, toi fia fa filo ya tule mai more. Tu no ya de fa po ponga por si va nga le tatu por kala mele. Tatu wa o tu spaya por tatu Bible study. Au tatu ya ile from Talaino to sia Roma. Ya la tatu talo. Ya fo ile vi nga ya ti oilo ma tu tua. Ma tu vi ia o e fa va o lo pa ia malo mal. Ma tu va la ulia o e pa ia te fio mai. Ta ila fa na. Paul matou whaalongo e mese fo i ole. Matou taranoa ino o lau fio. Ina ia matou ngā rue mo matou ora. Matou au ona i lau fio le loa le leo lau upu. Ia matou whape atu ia fo i le vi inga ia te oi mea umala. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ia, ataru fatu. Leo tatou whaawau atu le Roma e ono. Alo na whai upu e sfulima lela tatou amatai. Yeah. Greetings and to this edition of our program, and we are now at remember we are at chapter 6. We're going to start with verse 14 or 16. Yeah. Mantua o lewa a wa sila titia kwa ilunga le aformongo. We are just about halfway through the journey. Yeah. Yeah, awane ito e titiro na lo peko e fo i ngai lalo. Never look back or turn back. E matau ti a mea le whaotanga lai wa saunia le tua mo tangata. There are amazing things of salvation in store for everyone. Yeah, ono me fo na le tilo to sanga na to va ai. Na sa wa tangata o to li Yesu o ngalo ya lea le lo a kongi mo me uma e taunga fai. For many years people came to the Lord and then go back their ways without knowledge of this. This is the sad thing about it. Many of them backslide. Some people have been born again for 30 years, but no progress at all. But when you know what salvation is through the book of Romans, from the depth of sin, and then you accept Jesus, it's amazing what God has in store for you. We've talked about the baptism of water baptism. You've been buried with Christ, resurrected with Christ. You are a new creature. Never offer your body as slaves to sin. Yeah. Ai tu na tu lo tangata ia vai ngoro tino pe vai mo lima o mata but offer yourself e fai manga renga o le amio ton for work of righteousness. Ya le lam tatu mat fai upu es fulu ya sulima sulima. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Certainly not. O le nei pe fa pe fea tatou te angasala ia ina ia tatou Leno no foi de tula fono, o le lo fatuno. Au nei fa pia. Yeah. O le fa mai paulo. So we sin because we are not under the law fa pia. Kuta de winga mele fa mai paulo. Ya ka te lo to ilalo tula fono. Fa no me tanga tai What Paul is trying to say, we are not under the law. Fa mai langa le ka ke ilalo le fatuno. We are under grace. Nga ol fa liunga nga istangata o le tatu lalo loftu no pule lo tangata lang me fai. Some people say we are under the law. We are not under the law anymore. We can do whatever. Yeah. This is the same teaching that many people turn back to. But now
Here you are new to salvation, Ia kai pia o le pepe foi fo whanau mai. just like a newborn baby. E le se pepe whanau mai loa la toa. No newborn baby, just born and just run around. Ke whasosoro ke wawa ai i mea in ora mea le atua. Every baby goes through a process. Ia. Ia, wai se o le switangata kua whaoringa, a peo le la kua. Some Christians are just born again yesterday, but they Ua mga o kuma runga pula. just want to preach the word straight away. Ka whakakala kiki se Just wait. Just take your time. A vai upo se fulmalauno. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slave from whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Pai po sumariono, tau te rei loa ea. O le tau te tuina atu iai o tau e whai ma au auna e ana ana iai. O ana au auna o tau te ana ana iai. Po le anga sala e o ai le oti. Po le ana ana e o i le ami o tonu. Ia, magai an mea nei ai malama le iai whongare. Ia, o le te vai so se mea e pe te au aunga iai. Wa e poronga i lalo le mea ngā. You need to understand this. Whatever you serve, you're like a slave to that. Ia, a whapea fo i e, mai kaurea le ke whaka wharainga. Remember, you are just being born again. Ia, a whapea fo i nei ke, wa whapea, ia, la ngofo i e piko rea. O la o stai i le mea rea. Ia, e umawhau wa e poronga i mea ngā. And then you decide to obey the other side, you will be enslaved to that side. Ia, pe o ko i ngā mea fo i lea, a pe le wa e soifua mai ngai, pe wa e ngofo i lalo o so uncle fo i ngai e sa wa, pe a se mea pe ngā pe malo si ane. When you're born and then you live under the roof of one of your uncles, Ia, pe o sa ngata fo ngale po se whaifi au, fo ngale te vai ai le leima. or a pastor who is a good person. E te mai tau man mea ne whamarmon. O le mea e ke ngofo i lalo le kaimi le fou le ke pepe. Whatever you live under when you're a baby, A se le me ke whaalongo i e se se fo le me ke ari ai. when you hear wrong, you will go wrong. Ia, mana ia fo le whaatu sa stasi o whaifi au no whalongo ai. Kaimi fo ne o kwa e whaalo inga. One of the pastors explained this when you just born again. Peia mo ka mai mo fo i e whaka whanga mai. Just like the little chickens. Ia, ia ka mai chicks wek ngai kama sama tu pe o va pe You know those small chicks under the hens. Wings. E ngofo lai lalo se makua mo pe. Ia ka wa le. If it's a dead hen, E te pe depend le mea e kupu i lo wola whaneanga. I le mea lera e ngofo ngi lalo. it depends. Your spiritual life growth depends on what you submit to. O la wangi whautuanga e wak. And I encourage you. Baba ai se loku e o inga ila fionga le tu e keo lai. Join a Bible-based church. Nga, se upo e o ila fionga le tu. A se sene me ke whalongo ei, o le me whunga i keri ei. Whatever doctrine you listen to, you will go that way. A se se fo i tangata ki pipi i ei, o le me whunga i keri ei. Select your friends wisely. Baba ai le lei tangata e matatau i le atua. E mentoinga oi. Baba ai se whaifi au e mentoinga oi. Have people that have the fear of God mentor you. Ia, mai sau lok, mai alu lok, mai sau lok ke lok wai ke au aunga i le atua. Go to church. O ke whian mea lea o whaorenga, o ke ngofu ngā whapere, o i alo whaorenga, ke le mea alu lok. Don't just stay there and you think you're born again You and you don't need must church. be part of the body of Christ. E tauna vea oi ma se vaenga o le tino Lea fo Christ. i kalango ai Paulo kusi se Romans, fo lua la tato of the same. Paul is talking about that in Romans 12. Ia. Mamata fe tau tu Ia. spia mata. Nga, o ngai bea ia mai e whanau. Lea fo e mo tangata e fau lewa sau le whaltanga. When you're just born again, you need to do this. Ai, fata whanau fo wina moni. When you're just
God saved. E te whaitau atu tuspa ia. E pe ia la tala noa mai le tuspa ia te oi. When you read the Bible, it's like the Bible is talking to you. Mantua ina langa le wai e le anga o le atu e tonu ia te oi. Keep in mind that the Holy Spirit is now in you. A o le upu fo e le tua fa mai o le anga fo o le tua ntu si ai. But the Word of God says it was written by the Holy Spirit. So e ma nei a la le lo fa masani la e te whaitau tuspa ia. Try and make it a habit to read the Bible. Fia le upu. Yeah. Ia a mai se whao tatalo. Yeah. E so soani tele le tupu o lo soifua fa le anga. Your prayer life will help you grow spiritually. Ia o le sfei mea le. A matanga te noi tangata e o mai whaatanga. And try and share the good news about Jesus. Wai, ia o matangata le mele wa e o iei, le wa e whaorainga. Try and tell somebody the good news of what you accepted Jesus as Lord and Savior. A o e koutu ngei mea, a wane ngalo ia te oi. Ua mau ki ngolo walu leo la whaava. As you're going through this, know you have a chance to go to heaven. Yeah. O ta ua foi la lea a taimi lea te tupu. A lai te wha masani foi te mori mau. As you grow, you need to bear witness. A war tele foi o lo mori mau tangata. A la foi tal no oia te oe. By the time you're witnessing to a friend, it's more like you're witnessing to E yourself. wha maa loksi ai foi oe. It encourages you. Wai le ma whaina e tal no i tangata le o Yesu. Ma le a mana o le a. O mene o le ola tu ina atu i le tua. A lai te ilo le ia te le ola ai. You can't tell people about the goodness of God and the power of God when you're not living that same life. So e mori mau tangata. A la la wha malusia e foi no wolanga. As you witness to other people, it will empower you. E ma kua whai mea lima ianga wakude, le Roma lima. Remember the 5 things in Romans 5? Yeah. O kei kongu le leu a matai, a iei se mai, au te whewhe e talo mo tangata, wha malolonga. When there's a sick person, don't be scared to pray for it. Turi te mongi swafo Yesu. Cast demon in the mighty name of Jesus. Kei mea leu am whaina e whaia mea ngā. You can do that now. Ia, a resi mea maa ngai whai. E alanga e ni te whai mea lea, e kaunga e kupukupu, kaunga e maros. You need to do this in order to grow in the Lord. Ia, te whakau pusufitu, maa ngai e mele me whai pusufitu. E langlango le mele ngau ka ngoa kwaita. But God, be thanked that though you were slaves of sin, yet you obey from the heart that form of doctrine to which you were delivered. So fitu a ia whawhitai i atua, e ui lava ina whai o tau mau au nā reanga sala. Au o tau ngā wai nei ma le loto i le whaawa o le mata upu na tu ina atu i ate o tau. Ia, e ka whasi ngumi o le whaapunga me le whasa mo ane mele. Lewa, mo whasa o loto mai o me le sala. Now you've been saved from sin. Lela wa e usitai ngei la i le mele o le form of doctrine. Longa winga peo se awa onga peo matu tatal no atu. E shaping a lo lang. Now you're obeying this form of doctrine, like what we're doing now. Wa e sau fo ia pe whakumkumu rima lo sau le rima pe e te leo fia whanongo i le awa onga tuspa ia. That's why you need to have a passion to read the word of the E Lord. te leo alfo le lotu. You're not going to Tawanga e church. kongeti lotu. You need to connect to a church. You must have a local church. Tauna i se lotu, te You lotu must have a pastor. Tauna i sau whai whiau. Kaunga i se mentor inga oi. You need to have a mentor. And you need to connect to other Christians. Tau voina e Strong sota atu Christians. isi keu siano malos. Vai, o le mea ngā, o le mea konga lefa mai polo, it will shape you and who you are as a Christian. O i o le a whapeona whaatulanga i lo tangata o se keu siano malos. Yeah, pero tala le whataoto, a e pi le ua mea, a e whamai o le ua mea. Just like in Proverbs, iron sharpens iron. Yeah, a e pipi e fo i la ele me papala. Yeah, whapenga whangai bisi ai. If you connect to dirt, you will be dirty.
No winga leo lang Kirsiano e le ingi Lone Rangers. Christian lives, there's no lone rangers. Fellowship. Tawana el It's the body. It's the body of Christ. As a body of Christ, you need to connect. Fa malusia I. It will, Felu ia I fo ile o langa tupu ile li. it will inspire you and empower you to grow in the Lord. Yeah, kasi nga o nga tele kuspo ia. Ya o ha o ke siango e moi pipi resi This is one doctrine of the Bible that we need to connect to each other. So tele o ke siango ta ka kasi voi nga. There's no lone ranger in Christian life. Ya, kai pe ia mo le. E sa o lia pa ku sa foi ko inga a mo le afi E se me lo mo ku ma de afi e de umia pe. Just like in the fire, when you remove one wood, it will die. Ngo foi ko o ko ke mumu fa kasi ya. But when you stay together, it will burn up. Ya, me ko nga le ko fai pauru. Matoria le ka e ha e ko e runga. Remember, you're still climbing this mountain. Ai vai alu foi alu le mu o foi ke sa ke le ke wa pa ubalaro Take your time, or else you will fall. ya fa pas for one and having been set free from sin you became slaves of righteousness. Ua tu sau no ina fo'i o tau nai leanga sala. A ua whai ma au nā rea mea tonu. Ia koe ngā mea fo ngā ne au kako ia nang sanga. Ia pe ka pole so kako nang sanga We were slaved in sin. le fa la wa sa fo la Newton. But now you're in Ko righteousness. sa fa punga na Paulo you are slave of righteousness. You are now slave of Rongo righteousness. winga ka pole fo la Newton al pole le da le e ke le sau e ngo fo ngā ne te. Now you need to live righteous. E alu fo le loko. Wa vai se me ke au ngal fale o le tua. When you go to the house of the Lord, you need to serve. E manga o kupu lo soifua e ke fa vai se me ai ronga ro waro e kuru moi runga fo fata. If you want to grow spiritually, you need to go and look for somewhere to serve in the church. E este me o kwelta no anga ia ki o e mele you are a priest. Ai alu fale le tua o lo sera. Sometimes I will talk to you about this in the Word of God. Ia You e are lo a priest. inai ka ko fo i ka upo di ma. Kai bing sa wa Yesu tonu ia ki oi. In Or when chapter Jesus 5, walked into you. o sa vari Yesu tonu ia te There's au. a priest that came into you. Olo ia ele Right at the stau start, lang. there's a king that walks into you. E tupu nei tonu ia te And au. there's a servant. Ma le au auna. E makaukian mea ngā, nge ke oe whapea. The time that Jesus walked in, all these three walking with Tai him. mea na ia Yesu lau se fona e iuma vaenga ia. Yeah. Tonu lea. Okay, surfitu. But, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. O upua tangata o te whai atu ai nei, ono le vai vai o tau tino. Awa, whapea ona o tau tui nātou o tau tino e whai ma au nā le amio leanga ma le ulavali. E ulavali ai. Ia whapea foi ona tui nātou nei o tau tino e whai ma au nā le amio tonu. E iku i le whapaiaina. Ia, koe ngā mea whongale, e te penta lau krou le mea, me utu i ei lau whaamua. Your growth in the Lord depends on where you connect to. Ia, mo i tangata te whiso kai a ko iai. People you connect yourself with. Pe o mea ia, wa o lo tino atoa, ia e sau le roku, pe ano whai atu. A pese ra whai pese. When you come to church, make sure you go serve. Iso leo, iso ka rengi. If you have a talent of singing, go join the choir. E ke mo i kon ka pue vanu pe aka kua o ki ei mena. It's in chapter 8 when we go to chapter 8. Wa ua predestined o le atua. E ile mea ua mwha por kalame le atua lo zoi fua. God has predestined everyone. Ia, ua watu atua o vai maurima ma. Offer yourself to God. Mea kongu ngā leka ngō mai paulo i. This is what Paul is trying to tell us. Wa e tu na atu lo tangata atua e whai ma poronga o le amio tonu. Offer ourselves as slave of righteousness. La se mea mga mia te tau me kaunga whai, alu whai. Whatever that needs to be done, do it. Alu vai lo whai whiau whai
Ma po o tai whai rasi meo ke whaia. Seek your leader and ask what you can do for the Lord. O vaenga ngaro wa ea kulunga kumkumol mo. It's all part of the journey and going through this part to the top of the mountain. O resi meo whia wakua, o mea ngei, o whamei a follow, mo ngā ruanga whaatino. Offering yourself, it's your work for the Lord. Right, tau whai tatu talo, ma whaingi vau tatu talo. Kununga e lefu sosoang sis tangata. When you pray, do some actions. Fohai. Give. Au ke fefe fohai. Don't be scared to give. Uska I mea umo le fionga le tua. Just obey the word of God. Alu le lotu ma e, te talo mo tangata. Go to church and pray for others. Yeah. Wai o le winga le mea. A o e whaia mea ngā, whamei la e wha solo kua inga e pa ia. As you are doing this, you're getting closer to become to holiness. Yeah. E pe ke o le stage lea, wa makanga e le loa kua loutua na ima mea, wa e le koe whaanongo I kala ia sa whai o e laulangi ia. As you get to that part of process and you're starting to forget your old past. Wa e kain whangara o e fōua I le ri ia. When you just been born again, Ke vai e tau ai mai umar ki Apollo mea koe kau whai mai lei koe ko sakwa I tua. the devil will always remind you of your past. Ia, ai ke ofo I ai le mongi o le whaatanga. You will be amazed at the truth of E alo salvation. lua, wa ngalo kwa ia ke o ngā mea, mea sa e fia I le laulangi wa le ai ia. Things that you used to like in the world is gone. Ia, a lai ke roinga lai ki riva, lai whaasa o loto le mua kwa oi le tua mai, mea sa I le laulangi. From there you can confirm God has changed your life. Ia, o le whai upo e... Lusura, for when you were slave of sin, you were free in regard to righteousness. A wasa o no o tau marami o tonu, ina o ona o tau I reang sala. Yeah. What fruit did you have being in the things of which you are now ashamed of? For the end of those things is death. Nia fua ini fua na ia te o tau ana mua, ina mea o tau mamā I nei onapu, a wā o le unga o ia mea o le oti rea. Yeah. Kuzara fa pepo. A o e hanga sala. A o e hanga sala. What Paul is trying to tell you, while you were Sinning. sinning, Sa mamao ai o le ami tonu piranga righteousness was far from you. Ana ko fe mai po. A o e foi ale ami o le anga. But now you're doing wickedness. Ma mea ia le wa e mai. But now you're ashamed of it. Ana fe po. Ona sa mea ka maua mai. What did you gain out of it? Kuza ko nga mea nga fa pe. Wa le sa e malo wa le ai o. Le wa sa ge. La fe mai po. Ona sa me le nga maua o I mea le sala le fa ia. Ale nga lo masia ia. Paul was trying to tell us, what have you gained from the world, but just ashamed. Wa pe nga kala de se de inga ni e o ka no ko go hinga o fa ringa. Ala wa pe ala fa me ke so de o de sa wa ka o pe o box. One of my friends admitted that if it wasn't for Jesus, he would have be gone a long time. E ma di hata la ta te go mai fa ta. It's a new experience when you get saved. Ya o ma ko fo ia. Esta se uso de o fai au ge. One of my friends Sa that's o ma now a Palolo, pastor sa pa o Palolo Papua. went to school with Palolo in Papua. E o fa ke. Mi Palolo le man ka no ke o falta. Palolo said she's been sharing the salvation to you, A no fai au ge. but now he's a pastor. Fa me fiu ka no ko ke de e te de ia e ke mai. You've been rejecting this message for a very long time. Ai fa mai nga o mo Palolo invite is a camp. Is a maftanga. He was invited to an Easter camp. E o umar camp. Pau ala o sofa mai. Se fia mosca kingi. Fia Palolo, fia mosca kingi o camp.
And he was looking for something else at the camp. Alelo fe au ngit komano. And now he's a minister. Alelo fe ko e varu valu de ur komano fe me ke se kai mi mai mau nga kai mi se. And then he admitted that he has wasted those times. Ya, pa pe nga uman kala Paulo le fe mai ia. Exactly what Paul is trying to Mai say. au ku ku lo la ka de la langi ma le sala. Ora sa be nga mau mai. What have you gained from the world? Ya nga o me ma ka nga ma me ma sia ah. And it has put you to shame. Now let's go ka sa mo ma ilo le la langi. And now you're in salvation with a lot of scars of the past. Ya o mo tu fo stasio. O so fo I sama onga ah. One of my old Ya friends sa onga fo sa os kamala kapi ya. used to be a rugby player. Ya a wo faila o ku le o me I ka au. But there's a metal inside his Ya. shoulder. Ya a wo sa ngel falta. Ah. But he's now in salvation. Ya la wo fa meska mit te chut. Le fo ai loa me o mai ai so le a wo uma pia ar kaulanga ma ko mo. Ah. He said, I'm now changed, but I've been an alcoholic all my life. Ya ai ma ko le wo mau wo pe we ar fa ka fa pe. But he walks on this side because of the metal on the shoulder. Ya la wo ma ri ngi skama. A me fo ngai ro fa ko ba ngai lo fa lo ngoi bang fo ikene yo ko fa pe nga. He has now passed on, but you need to know this. Ya ala ko le no go officer do FC. So he came to the YFC office. Fia fa ta. He was excited about salvation. Ya e ui nga fo I wo ala e wa fa ka fa pe nga ngo ka ro. Even though he's not walking properly because of what happened. Fa ko le le tala de se di. And one of my friends said to him, Wise. Wala, na e alu langi. Wa uma nga ai uma langi. look, you've been to the world and do a lot of things. Nga wa to o le afatangatan be nga we samo. You're 50% coming to the Lord. 50%. O nan me de ko la fe ko nga afka kalasa. Ka bu sa. What can God use you for? Ya amagaya lo sa de tua mo e ato. It's now time to serve the Lord. E ma ngai a Yesu si ma mau fo ka ko kai mi lo langi. Never waste your time on the Na fe world. mai Paulo fa be ya o e kamare ha so o ma o le so be mo bo ya. What have you gained from the world? Ja, okay. Alle Westmund, dat gaat goed. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. O wao le oti o le tutongi leo le angasala. O le ola e whawawau. O le mea fua I fua ina lea e le atua I lo tātou ali o ke riso Yesu. O le angasala ia, o le oti. Sin leads to death. Mea ngei wa mai e le atua mo tātou e ala il whautanga. O le ola e whawawau. E ala ia Yesu ke riso. But eternal life is given to us by Christ. Ke ofo ia ke opea e misi mea ngei. Make sure you never miss this. Ka uo ngei mea o le whautanga. It's very important to be saved. Ya, nga tako aku ale am tanga le upo fitu ya nga fa ngata fe le ka ko mta upo ya sa me do ka ko la Chapter 7. Era fie so ko mta upo fitu. Ia nga ia e lo ia le en me lunga. Chapter 7, and you know that we are still progressing. Ya, verse 1. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. Le au soi, tau tele I loa ea, a wā o te whai atu I e o I loa le tūlafono, e pule le tūlafono le tangata. Na o aso e o la ai o ia. Ya, kasi ngai mea, ma koera lele wai, o mwanga papkisa o le vai. And now you've been through water Ne baptism. foi wai, ola na mi o tonu wai, le koe manga o koe, lak so koe mi se mea lo langi ngai. Now you're living in righteousness. A lele wai la kun am tangam ta upo fitu. But now we are at chapter 7. Ai wha alava bat kura fok. You're facing the law. O le an me fai tu la fono. What are you going to do Yeah. about the law? Wai kas foi ngai mo leva mea ngā wa o tangata iaso. There's an old teaching. Ya, wa pe o wone, o tatelo tu lalu tu la fono, o tatelo loftu no. That we are no longer under law, we are under grace. Ya, mea la whai aku le o ngani I se se o talanga,
We're going to talk to you about that issue. O iai le alofa tūnoa. There is grace. E au ngā tūla fono ia kako. Law is useful for us. Man tua, o tūla fono, o le kura fono na e le whai upu, kai muli a ngai whai mai o le tūla fono i pa ia, o le kura fono le lei. La, te tō e kuni i mkau We'll get to the part where it says the law is holy, ai te mga obiar kura fono. but you need the law. Ya, me sa pe o sa kuna ka vale le fa ai mu ban bori o le ko ta do inga nga When you're driving and there's a red light, e le fa pe ke la pe o fa ora inga o ke alu ai se me pe mu ban bori red light is the law. ko ya ai fo i ke la fa pe le o fa ora pula o me alu ka van If you're born again, you can't just say you can go. ya se o so lai fa fo ora ngai fa kai le ke alu le ku se pe le so ka Go and try it on the road and you'll see what happens. ya o le winga ko ngan me le ta lo me polo i That's exactly what Paul is trying to say. o ta lo ku ya o to le ko te lo tu la fon I'm speaking to you who know the law. For the woman, verse 2, who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she's released from the law of her husband. Awa le fafine no futani. Wano noa ia e tula fono ila na tane a ola o ia. Ai a fai uoti le tane, o na tatalaina le o ia ai le tula fono i le tane. Ya, pakua fa sa loto mai ale le fine mai le la fa pe pon. Ya pe fai oti tane o tu la fono na The woman will only be released from the law when the husband dies. Ma alue fai son to lua ale ola no to lua ta o bulua When she remarries while the husband is still alive, she's an adulteress. ya ono tatu taimi le la fanga te ita tum ta upule Because of our time, we're going to stop here. ya ale wa e fa ma fong mai o le wa wala ka kwa lunga tum We're just past halfway. Yeah. We're almost there. ya ai ma ne fo le va no le te ele fai tautus ma ko ti tiro po le alme tu la fono le fa mai polo ya nga tu la fono ya to And we encourage you to go and read through the book of Romans and see what the Lord has done for us. ya a fai te li su ke viso fai mani faolo ya o le ava ngoa ngai ku ko por kaname If you haven't accepted Jesus as Lord and Savior, e te tau ana whana fui. we're giving you this opportunity because you O le must alo be born loa again. tu spa ia e te tau nei whanoi. Whatever knowledge you have of the Bible, you have to be born again. Sau niko temo ia Yesu le po. Nicodemus came to Jesus at O night. le whatsei o le tangata makua profesa tu la whono. He's a Pharisee and he's a professor of the law. E wha mei Yesu, niko temo, But e te Jesus tau said- ngai whanga fui. Nicodemus, you need to be born again. Ia ala wotol ma fo fa wheko o whir mangava o te ngau And he said, Lo matua. how can I go back to my mother's womb? I'm old now. Ai taia kua lai Yesu fo i peole iane peole matai a Roma e 5 ma le ono. E te tau ngai whanga o fōwinga. Papa kiso le vai. But Jesus said, you must be born again. And water baptism. Ia whanau le vai ma le anganga. Be born with water and Yeah. spirit. Napa none e le pokalame tu dantu i atoi. Te talia Yesu ke viso whai mani wha. We're giving you this opportunity to accept Jesus as Lord Sala and Savior. mō ia wang sau. Repent of your sin. Taha ua menga ia e ino ia wang sau. You need to abhor sin I ngā awa inge koe fo i rang sau. so you won't go back. Ia. Tau tino Yesu ke viso o le li im whao. And testify that Jesus is Lord and Savior. Ia. Pera whetu talo nei na e whate tae mai nea. You're going to say this prayer and you need to repeat after us. Ia. Tau tala oi mal whatu tua mal manino. Te whaalonga oi lo reo. Pray with faith. O whea me e whafonga mai ai. Try and hear your voice wherever you're listening from. Ia nela whetu talo. Lo to mā. Tama. After i lo malofa ia tia. Tayo na walofa ya. Malo wheta lai mai. Lo fita lai mai. O sau i o luma male. Lot salmo. Sao yo luma ma lotu sa. Wha ngalo ia tia ia wang sau. Ya tia. O ino ia wang sau. Ino ya wonsa. O whatu tua. Fatu tu. Le maliu mal tu Yesu ke viso. Ino tu
Tua Yesu Kristo. Ma ngalo ina ia. O lo tau tino ngal nei. O Yesu Kristo. Lo wali mo lo fao. O fatu tua. Te fatu ina mai oe male oti. E a fio a e le lang. O lo e alala i le tūtam tau o le tūtama. Au e a wina mai lo wanganga pa i moa. Ta lia lo wanganga pa i. O te natu foi lo wola atoa. O te au na moa. E swafa Yesu. Ia, te maa talo lava e ala i se Keriso. Lo wanganga pa i e fioi foi lunga o lau whanau o i lava o whaia le te tala. E atua. Pei ana matou. Ma ai telo tangata o whaolaina. Ma le moni o wa fionga nei. Ia e whaia i lau whanau. Pa ai loa i eilo ma malu malo mata ngo fi. Ia, pui foi la tau toto e so Keriso. Tai e lo wanganga pa i. Aftai le tuartai fo lea noa mo lau upo matou moli atu i lau whanau. Aftai le moni o Keriso. O le vi inga e fo i ate oe. Swafa Yesu. Amen. Amen. Fitalai ai matou e ala na u. You must experience the presence of God. I don't know why. And if I pay a say, if I hear I bow le me. I can come ko ku Yesu. You will have the presence of God wherever you go. Amen.